panglino nu boyarapan na pangaingku napaeng niat nu rampei sang kamangku antu mami sabat naku pak niat lan rea gasing karaba naku lilia naka tinting kulanoi kandek nia kuleana yang mengtaria jalaku kupala baji salah sabat naku pak niat lan rea gasing karaba naku lilia naka tinting kulaloi kadek nia Jangko ada asam urat dengan kacang. Itu nanti menyusahkan. Kenapa kan diurusi kak?
Astagfirullah. Tahu ini Pak.